magqwetha ra vahehliwa va mune u endle xikombelo xa leswaku muahuluri wa vunharhu a susiwa ekhotsweni ra Khosimamburi ePitori a yisiwa ekhotsweni ra le Joni. Advocate Baleseriwa u endla leswaku muahuluri wa xanisiwa hi maphorisa ya varindzi va le makhotsweni. Vahehliwa lava Ntlhanu va le ku tengisiwa mayelana no dlaya mukapteni wa Bafana tlhelo wa Orlando Pirates Senzo Meyiwa eka ra mhani wa ntombi ya yena Kelly Khumalo Vosloorus. I want to bring the application for accused number 3 to be removed from Khosimamburi, because if I cannot come to rescue of accused number 3, this trial, when it comes to an end, accused number 3 will be 6 feet under, because he is getting the torture every time. Mfumo u ta endla vulavisisi ehenhleni ka swihehlo swo biwa ka muahuluri wa vunharhu, kambe va nge n'wi susi kusuka ePitori ku ya ekhotsweni ra le Joni. I've given a letter to my colleagues from correctional services indicating that for security purposes it's not possible to allow the accused number 3 in particular to be held at any other detention center. Vahehliwa lava Ntlhanu va hehliwe ximfumo namuntlha. Advocate wa AfriForum u ri nkarhi se wu fikile a ka ha ri ni ku tlhelela endzhaku. Lots have been said in the media, there have been lots of interviews. Now we're at the trial. Now it's an opportunity to, on record, indicate why they're pleading not guilty. Let us wait for that. Because, I mean, we were waiting for that for so many years, and then just before they were able to do that, there was an adjournment for the lunch break. We're now going back. That's what we're expecting. We're expecting a plea explanation. That's not the same as an interview or explanation before the trial starts. This is formal. Vahehliwa veri a va ti voni nandzu eka milandzu hinkwayo leyi va rixiwa ka yona, naswona va lava leswaku milandzu hinkwayo ehenhleni ka vona yi herisiwa.